Inwa isibo beshi. Munim de free so bantia. Ti asofo ehu ayamma. Amwo ho asikafo o nsole dem. Obi awale mienu ne miensa nine. Mabone ada. God will judge you. Yes. Ewadi be bumatan. Anwo ho funu because we talk amount. We see fi amount. O na hwa ma. O tua water bay. Bible say mo money nje. O sa ne mani nyina bi mu. Ama wani nje so kan doctor so wo Ghana. Ama wani nje so papa ne wanwan. Apostle Joseph. O kwa the convoy. A chair president. Ye be gina ha. E kan so mo bo wiase nyom. E wa asole dem. Ye wi na nkrofo gina ti be pa ya boye. Anwa ho because of so o sika o din. Jesus will come. He will never be quiet. Yes, to be son oba kire sa ho me na ye ne dia. Oba kire sa sase ne ye ne dia. Wo de monya de mo pe. Obi anya de opa me de me ni obi afon. Mi wo Yesu afan ti wo wutie me no. Amfa wa asole nwa ho. Badi Yesu di. Tita se be tro di wo nkonguma efisa. Papa no ne nkranta no ano tejam jam. Ana na nya ye ko. Ordinata na pomutam. Bible say was di ni Nyankopon asam. Ordinabo fo nyina aka no. Ento so be ta di be say ai simaduasa. Efisa wo sane abafom.